namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I go on, man. Of course, I'm continue beef on, of course, between Hlavusikiza and also DJ Gift, producer, was Mr. Post. So, of course, at the 6th March, you figure Shamala man, and a live video, live Suka Delerero, Rangalan, take a live video. I ain't getting, of course. Album ready, think of. I just real. And that's a man B was from Lega Kazna Kazile. I'm a bello na mangalamo. Of Steve, Lua very man, Lua, but Rangiban Tisela Shimwana, Bashi and Belesam Sila, ni Koma ni pa. The rich one, of course, Slow Ingwe, it's Psycho, Kulam Psycho, very, got that section, yeah. Of course, abahlangane kalembera 2023. Ba rumela xin'wana ba ximbelela yinxo xavisa album 39 rand khoma ni ba. Hinkwenu very la swi tiva swo album ya 39 rand. It's DJ Gift. Kalembera 2024. Easter ne. Ni fana na Mayengani ka khale lowa wa Mayengani xa hari ka Easter. I mina wa sweswi. Belo li nga na rona yes. Kona to be fair, yeah, looking at the projects there, no, think what the trending will land is Khazi trending. I bow all over Mishwon and winner. 2023, and then in the 2024, Sarah Bosna Mishwon, of course, Mkwadaka Easter, I look at it now, and overall we can agree go in terms of the albums, the projects, the albums, Yaka Easter so far, Yena Avocado dominating, and the stuffs like that. Mara lo ka nga hlambilwa ifane ngwendlela yinani andivi ku nga n'wendlisa ku yini akumeliwa maybe hambo endlelwa dibi la kaya hamba diba adibela kwala kaya hey kumelu na tibutisa ku kahle mitirha njhani ukusala mitirha njhani ku nga hlambiwanga mitirhisa ku yini ku nga hlambiwanga mitirha xinjhani mi nga hlambanga a ni vuli wena ni ra wa hlamba ni vula ku mara phela loko se kha mi tshama hinkwenu mi nga hlamba wun'we a nga hlambangi swi endliwa nga mi hlambi hinkwenu a swi delela dibe twa fika a endleliwa dibi imagine tshami hi vona mos dibi the whole home of course tinghenisaka swona and stuff like that veri fika a endleliwa dibi le ka DJ Gift a ta hamba a nghena kunene ku a huma basi tile ku vuyeni president va ri byela muhumelerisi ku a hlamba mfalo ya nga malamati president mfalo ya nga loko va ku xirhanda attack va vulavula hi yena a nga malamati mfalo ya for real mranga phanda ifike i beef DJ Gift na yona which is crazy I tsarini kwalano of course ku muhumelerisi of course ifika a hlamba as we can see comment yale a yi ri ko ifike yi commenta kwalano a swi swo chansa ni so ifike yi twela kona DJ Gift so swi tikombi na ku mhaka liya ni nga hi vula liya track 6 liya guys yi nga va ku nga ku ri ntiyiso man ku nga ku ri beef maybe na hi against DJ Gift man hey maranga phanda na ku no yi ta yi ri ko ka beef leyi a ni ku swi vona ni kahle ma maybe la ku endleliwa meeting titlambi ta va na meeting ta ku vanhu va le Giyani ku hamba ku ya hlambeliwa ndhawu yin'we as titlambi ku hlambeliwa ndhawu yin'we a sayina everyday la lexi a xi malama lexi xa randa attack siku rin'wana twi ku va xi cincile Giyani va ze va xi cinca le ka Mangombe le taxi ka ya veri a ya le 14 va n'wi cincile ka Mangombe le hi mhaka thyaka
Swi rhongo ngopfu swi rhongo ngopfu it's very very wrong swi rhongo hlawu mara swi fair swin'wana mara mi n'wi laha ni DJ Gift mara man yo DJ Gift yo ti dlayisa indirectly so hi ti-images leti of course a mi kuma va kha ti post a mi kuma ku a ti va like swi kha swi ri ti na appearance yo va a thyake yini mara mhaka leyi yana kahlekahle hi nga blame na yena ku a yo ti xavisi hi yexe ka timhaka to va ku a nga hlambi ma vona mhaka leyi mi kuma ku swi kha swi kotlanisa ngopfu and stuff like that ai ne swi lava xa movha because a taxini a nge hi laveki soon la ku next year la ku xava taxi ni ya yi rhengisa Giyani yi ya 14 yi rhengela ku ya 14 a nge yi gadi a nge zanga a yi gadini a nga hlambanga kasi na mos DJ Gift a xave movha mos wa yeah, it was a Honda Ballade musi ya ku ri Honda Ballade o ka nga ha na yona hi hlawu se mu ngo ku beefeni na ni tiva a na that car ni ko ku vhele yo posta ka n'wi ntsena hi munhu wa ti-live maybe a ta hi khe hi swi vona loko a ku ri munhu wa ti-live mi kuma ku tlha a ri ndzeni ka wona ri kha ndla ti-live a hi tiku wo ka wu nga ha ri kona na hi ku ni tiva a na that car ma vona mhaka leswi mi swi tiva ku maybe mi nga zama ku confirm ku ni tiva a na that car a nge yi nameli a nga hlambanga o cheka ti-taxi lava va fane va hamba va n'wi inana va fane va hamba before a nghena a inspectiwa ekhele lexiya mo xi veka ndlwini mahele hinkwamo the way khele ri ni wisaka swona imagine guys imagine mata hava machinga ma ku phela hi la ku haya ri DJ Gift ndili ya mina mahele ni la ku haya ri i kota ku fika nghena laha ndzeni ma kota ku huma mi ta hamba mi vona vanhu va hamba xinge hi swona ku comment section ya DJ Gift swo fana sweswi ene yena na matimba a belo nga ri kuma DJ Gift ka this life man swi lava a vuya with a powerful comeback lava va tshamaku na yena a va n'wi byeli na lava a va chayelaka vona a va n'wi byeli na a va vuli okay it's fine ke hambani okay ke n'wina a mi chayelaka hambani mi n'wi holela hi ti-roll on mi n'wi holela hi swisibi mi n'wi holela hi tinani vanhu va hosi a hambi a holeliwa hi ti-roll on swisibi ti-foam bath ti-brush na ti-colgate loko a na swi tiva swa voxi lexi a na nghoma xipini swa bohoma 350 Ramaphosa se tingoma ta 10 maybe swi nga ka xi charge voma 2.5 lexiya munhu wo ti rhandzela mali as long a dyi fish a nwi na byala yena ka yena swi right yena u ta va a ring as long as va dye fish na byala mani of course leswi nga swi dumisa swona ku heli ka hosi ngome the post va hola fish na byala so i reference of course leyi a nga ku yi tirhiseni mhlawusiki bya kwalani in that case tanihi mi swi twaku kwalano okay un'wana u ri va fana na mulungu wa yena ai timhaka ta kona u ta hamba a holeliwa hi cosmetic ta hamba a holeliwa hi cosmetic cause leswin'wana sweswi le ku hlupheni loko va n'wi nyika mali a ni swi tivi ku yisa kwihi va n'wi nyika mali ta se hi kombela va mi tsenga va n'wi sponsora hi xisibi va hawadi va n'wi zamela lela na rigudlu va body stiff leyi maybe loko a swi endla va n'wi endlela phulu yi tshama kwele ka vona maybe a ta hamba a hlambela phulwini mara mi le ku swi tweni mara swo ni loko maybe a xilo sungula xi kokanyana na nhlavu a xi le ku deleleni ntimeni a na ha koti ka video a xi le ku deleleni ntimeni
mara swa solveka ka DJ Gift, swa solveka swa solveka ku va hamba teka mi kuma a meka sure loko a tekiwa ti-images mi kuma a va a ri clean in most cases a kuma yena phone ya quality any phone high end phone yi va yina ti-images ta quality vhele swi nga pfuna swinene ku va sukela ku va tshingeriwa hi vahlafa mi rhanga phanda yi nga se heta yi tlhe yi vuya kambe yi ta chinga vhele loko heta ku hleka hlavula ni ta mi komba ku a hlekisa hi ni vhele i nga ri na ku vona studio xa kona i nga ri na ku vona ku heta ku dyiwa hlampfi yeah, so as you can see ngaphandle of course ifike yi tsala comment ya leyi nga fa yi tsala ku swi vula ku a studio xa kona ku nuha khele na wa honci hayi hi deleni mi rhanga phanda yi buluse nhlamba yin'we yi kulukumba ngopfu vhele swa ha ri surprise ya bulusa nhlamba mi rhanga phanda ni tsundzuka loko yi ba nhlamba yin'wana of course hi timhaka ta post liya birthday celebration loko va ku yi kona eka birthday ya Mr Post and stuff like that so a swa ha hlamarisi ngopfu ne hi wun'we wa vanhu va burisaka tinhlamba mi rhanga phanda so as you can see kwalani won't you vhele yi vile wasunga Mr Post ri na ye va kha nuha kwale ya swi rhongo ngopfu it's very wrong kumbexani ni n'wi vulavulela na Philani ni n'wi vulavulela na Philani a hamba a tirha na ye a hamba a tirha na Philani le hi n'wi lavela ntirho le ka Philani ku tirhiwaku hi swona leswi a rhandzaku swona a ni he rhandza taka a ye a tirha na Philani le hayi loko ni vhele ni ma swi tiva ku tirhiwa swo drena inani i thyaka from the toilet se veri hayi i fika hamba a tirha kwale so in overall of course swi tlhela hi kombisa vanhu lava nga ku ka the project kombisini ku na vanhu vo fana na vo Benny Mayengani obviously vo Sivara kwalani ku na khazi as normal even is Mabasa swi tiva ku va i vanhu lava tshamaka va ri koka ti-projects ta yena ku na Komati ka ha ri nywa that one ka ha ri upcoming ku na Maradona okay Dr Joy kona ni nga yi si mkhulu ni nga yi si Maradona hi lexi a ku nghena ku nyama ka mi xi voni kha ni xi vekele ka tin'wana ta ti-intros la ka channel xi famba hi line yaliya vo Bliss Boy yaliya a xona xi le ku teni kahle swi le ku teni kahle swi kahle swinene so hi leswo guys a beef ya ri ku hiseni hala i bongo DJ Gift comeback yena a endli live man swi nga tika swinene ku va a vuya ka this live video a ba hi swin'wana